Jeje bundi abahungu barasha ari bane baranemagura dore ngaho banemye sinzi naho babikura bamwe ibimogi avuga ko ari ibihasa bari baritwaje ibyuma wabishiza bakabana gutemagura nk'uko uwo muhungu aberetse ibyo birahari ibimogi hara cyane cyane mu rubyiruko nkuru y'incamugongo. Ntabwo tuzi uko uyu mwana wacu yapfuye, dusanga yaguye kuri matora yubamye ariko yavuye amaraso menshi. Kereka bagiye bafata umuntu wakoze icyo cyaha bakamuzanira mu ruhame rw'abantu. Hano turi ni mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Rusororo, habereye amahano ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Hano rero duhagaze hagaragaye umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko. Uyu mugabo yitwa Kayiranga, afite imyaka 50. Uyu mugabo rero yari afite umuryango w'abana 5 nayo wa 6 ndetse n'umugore wa 7. Uyu mugabo rero yishwe urupfu rubi cyane, dore ko abamwishe bamuteraguye ibyuma paka yitabye Imana. Bamusanze kuri matera hano munsi y'umukingo yitabye Imana, dore ko abamwishe bamuramburiye matera aho ngaho bakamuryamishaho yubitse inda kugira ngo basibanganye ibimenyetso bagire ngo ni umuntu wiryamiye, ariko matera ari yuzuyeho amaraso. Rero bamuteraguye ibyuma mu nda, barangije bamuryamisha kuri matera. Nibwo umuturage wari ugiye guhinga mu masaha ashyira saa 12 za mu gitondo yabonye uyu murambo, arangije aratitira aratabaza n'inzego z'ubuyobozi n'inzego za polisi ziraza zirahurura ziratabara, basanga uyu mugabo yarangije kwitaba Imana. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo mu masaha ashyira saa 12 za nimugoroba yarari ku kabari arimo anywa urwagwa rwemewe n'amategeko rwa bitoki, arimo anywa urwarwa n'abandi. Bivuze ngo rero bano basangiraga bashobora kuba aribo bamwishe bakaza bakamujugunya hano yenda hari ibyo bapfa. Ishami ry'ubugenzacyaha ribu ryatangiye gukora iperereza ku rupfu rw'uno mugabo w'imyaka 50 y'amavuko wapfuye urupfu rubi cyane, wapfuye bamuteraguye ibyuma mu nda, dore ko bamwe mu bo bari bari kumwe mu masaha ya nijoro 3, 2 barangije gutabwa muri yombi, undi nawe ari gushakishwa. Aba bafashwe bavuga yuko batashye bamusiga mu kabari ari kunywa inzoga, ntago bigize bagira uruhare mu kumwica, nibyo basobanuriye ishami ry'ubugenzacyaha ribu. Rero ryabataye muri yombi kugira ngo bakore iperereza, cyane kibahama baraza gufungwa, cyane kitabahama baraza kurekurwa. Umuryango wa nyakwigendera uvuga yuko uyu mugabo yaragiye ku kabari nimugoroba, avuga yuko agiye kugura ibishyimbo byo guteka birangira atagarutse. Rero ibyo kujya mu kabari ntago bari babizi, cyangwa ntago umuryango we wari ubizi, gusa yapfuye urupfu rubi cyane. Ibyababaje abanyarwanda benshi cyane, abaturage bari baraho ngaho bari mu gahinda n'amarira, bamwe bahamutse abandi barwara imitima bitewe n'ibyo barimo babonesha amaso yabo. Ishami ry'ubugenzacyaha ribu ryabasabye kujya batangira amakuru ku gihe mu gihe babonye ahantu hari gukorerwa ibyaha cyangwa ahantu hari umutekano utizewe, bakabivuga hakiri kare kugira ngo birinde impfu zikunda kubera hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Iyi ni incamake y'amakuru, niberwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ni mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Rusororo, habereye amahano ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugabo w'imyaka 50 y'amavuko wo mu murenge wa Rusororo yaje gusangwa yitabye Imana, abamwishe bamuryamitse kuri matera yubitse inda, dore ko bamuteraguye ibyuma mu nda. Uyu musaza w'imyaka 50 y'amavuko akahita yitaba Imana. Ubugenzacyaha ribu bwatangiye gukora iperereza ku rupfu rw'uno mugabo w'imyaka 55 y'amavuko wishwe urupfu rubi cyane. Abaturage batanze amakuru bavuga ko mu masaha ya nijoro yarari ku kabari arimo anywa urwagwa rwa bitoki rwemewe n'amategeko, gusa nibaje kumenya amaherezo ye ni mu gihe umuturage yamubonye mu masaha ashyira saa 12 za mu gitondo yubitse inda, agira ngo ni umuntu uryamye. Ahageze asanga yapfuye, aratabaza inzego z'ubuyobozi n'inzego z'ubugenzacyaha ribu zirahagera. Uyu mugabo rero yapfuye urupfu rubi cyane. Yari afite umuryango w'abantu 5, ubwo nawe n'umugore ni 7. Ibi ngibi rero byarijije abaturage benshi cyane, n'agahinda gakomeye cyane, n'amarira, ubwo abaturage bavuga yuko hano mu karere ka Gasabo hakenewe umutekano uhagije kugira ngo abaturage batazakomeza gupfa.
reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka niba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuke gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda, Imana ibahereze umugisha. Nge mwumvaga nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma.